Vawiin chawhnu dar khat Diakkawn Bairabi North area Tlawng Licheng Rail Wagon-a Buhfai loard chang truck driver Pvt.Ltd pahnih chesual an hlum. Kolasib Venglai Presbyterian Kohhran Social Front buatsaihin nimin tleirawl chawhnu inkhawmah ruihhlo laka inven thupui hmangin Awerness an nei. Diakkawn atanga mibo vanboiliana kumsom parok care of ngil nei khotlangin an zon chudam takin Aizawl-ah ane. Tlawng chebe ule CHANCHIN kania CHANCHIN THAR nge thlak chhun somang. Vawiin chawhnu dar khat Diakkawn Bairabi North area Tlawng Licheng Rail Wagon-a Buhfai loard chang truck driver Pvt.Ltd pahnih chesual an hlum. Kan palain Bairabi Pvt.Ltd hena changa thodon danin tleirawl pahnih truck driver Buhfai Bairabi loard chang Pvt.Ltd Tlawng in bual turin an kala Tlawng hian chesual an pahnih an hlum ta ani. Tlawng chesual te hi VL chanchua kumsom pariat son of CT.MAWIA chingchip mualpui le H.VANLANGHAKA chanchua kumsom pariat son of Aizawl-ah champhai Ph.D. veng te anie tuna hian tuitla te hi Bairabi khotlangin an zon hna an thok nga la Kolasib DC atangin tuitla zon na hmanruanen Bairabi hi an pan ngal buk anie. Kolasib Venglai Presbyterian Kohhran Social Front buatsaihin nimin tleirawl chawhnu inkhawmah ruihhlo laka inven thupui hmangin Awerness an nei. Ruihhlo le hlum dan baka inven in zirtir an ni a hehuna hian Kolasib DCPO David zaitin vora le advocate pibuang thangpui ten zirtir na an nei puya ruihhlo in mishing nuna har sadna athlen dan le khotlang ahung dan te hnam anga mizo te torthei dan le kumtling lo pu ina shemna an torthei dan te an shilani. Tarlan ani danin Kolasib ruihhlo abigin number 4 apung thar hle a kumtling lo zinga ati thar an pun awang le zirlai te ahung thalo anei mek awangin social front te hian in zirtir na hi an kalpui ane. Diakkawn atanga mibo vanboiliana kumsom parok care of lalngil nei khotlangin an zon chudam takin Aizawl-ah mu ane. Vanboiliana hi RC khoma pon thoina dora thlachan vela thokmana hemin hnu hian narem chang dang Aizawl kanan veng motor silna a mu awangin in son leni in thodona ni a mibo berhidam taka mu ani tak nuwa Diakkawn branch wai me chon zon na an kalpui mek po ti top ani thu hi an soya mibo kan zon tlangwal vanboiliana care of ngil ngei Diakkawn Kolasib January ni somthum pakhat sangni somni pali atang bo to chu khotlangin hun engem mochen kan zon hnu indam takin Aizawl veng pakhata mu ani to ti kanin shatir ti in mibo chungchanga midle beng lo chit saka ngai ven pui to mimal pol sang sub headquarters wai mele media lamte chunga lom thu an soiti an tarlan to angin vanboiliana hi hichai khwa tahan Myanmar pia lama omni in ama hi rual ban lo ani a mizo tong thiam nu tuk lo ani yangon fasha ru na seilian ani ani kum November thakhan achung te belin Kolasib aron shwai thak ani Diakkawn silcha rota pilal ngil nei te ina omin thalui January ni somthum pakhat zandarat le chan vevel khan an chen na atang hian chhuaka hei hi mo zui ani telawani Diakkawn wai me te hi kongpui dung sang Aizawl-ah silchar lambaka Bairabi le phaisen lama anzonga mun wal aw lai le remchang pianga thalak tar ani baka silchar lamwai me te shatir ani aramri lama duty police te shatirin media sang about tho hi an thedar bokani. Mizoram hun pia shaltaw na berchin varing te a po tun lai hian shalna red chiat lai ber athleng mek thodon danin a shalna ani awangin vaireng te hi Mizoram hun pia shaltaw na ber ani thina kumina hian kumdang angin aleitu tornam dang sumdong ten an ngei venlo awangin shalna red po asang hlei theilo ni kumton ang huna hun pia shing kezi khat cheng somnga te ani lain tuna hian kezi khat cheng somni panga ani meka kumdanga kongpui dung le zaw kongpeng tina hun phia leitur indopo kumina hian mu tor ommang lawani hetianga hun phia shalna ret achhiata wangin kumma salama leikhom thin then khatte chuan mun phia leikhom hi anti lo phania thodon ani heti lai hian hun phia hi siam to le leikhom to then khat chuan kumni khadana hun phia shalna ret thale thalo hi in chok thin ni an soiboka ni kumlama ret athata wangin kumin hi ret achhiat anrin lok thu an soya nakum lama chon mun phia ret po athat le me an be sei thu an soi mun phia hi dimana omle omlawate khothat le thatlawate ashalna ret hi a
ai ngat thui hle ni soi ani a ni tina ret adanglam thina phailama dimana zirin aleitu an tamba ka ret po kumti nei anglo na sa hle thin ni in soi ani bok Mizoram a chon Kolasib le Mami district hi ram leilung le sikle sa Awangin munphia hian angai hle a chu wangin heng atanga thar chhuate hi quality a thain India ram mundanga po leikhom torin kumtin namdang sumdong ten an ngei ven thina abik takin vaireng tele a chhevela choni tin munphia an ke thar apiang chu a hringin namdang sumdong te hna an thralle thina mun khata an leikhoma phorang hnu an thralle an ombokani Tugin Zingdar som Borvelkan Trinity Hospital bula scooty chesual amuna kum somruk pariat mi aboral thudon danin Tugindar som Velkan Trinity Hospital silai mol thangdewa Aizawl lampan Tlawng scooty pulal so takum somruk pariat aibo khalchu ama tok zonga Tlawng namdang khal truckin achila amuna aboral ngalani scooty sutu truck hi cheswalin kong thlanga atlan diama akhal tu chu Trinity Hospital a admit ni in ngai to am ani launia thudonani vanduaina to ka boral ta pula so ta hi mel thumwai meten kwang an siam saka ZMC postmortem turin la kani Venglai ni editor Hlui le joint editor Hlui ten thiaman chang Lok Sabha MP in Tlandona Venglai ni in MNF party symbol anti swalpal awanga khati hunlai editor puke sabdang le joint editor pulal hing lawa marte thuboi nei chu chin fel ani ta a Venglai ni in symbol ati swala hian puke sabdang le pulal hing lawa mar hian in rol na nei law ma se an laka thuboi zelu ani tum enge mozat ko ta inlanin MLA in Tlandona danin aphut anga thuboi an nei tho chanchin bu an chwate chu party dangin an vor darna sa hle a hun enge mochen court in he thuboi hi angai to hnuale thoshe tu thu azofia hnuwa Vawiin khan thutluk na siamin puke sabdang le pulal hing lawa mar hi thiama chanti rani khati hunlai chief minister puzoram thanga chuan Venglai ni hian anti swalpal ni lawin anti luini in asoi ani Mizo Students Union General Headquarters Aizawl chuan Mizoram meitei omte Manipura thon ho an rel Mizo Students Union General Headquarters Aizawl chuan Manipur Chief Minister in February ni som pathum sangni somni palia athu soina a sangka zukwa somruk pakhat nuwa Manipur state lute thon ho atum chungchanga Manipur zona thlakte angong dan tur ngai to in Vawiin khan MSU pisa puya emergency executive meeting nein Manipur zo fa omek te zinga changa pakhat po Mizoram thon let ani chuan Mizoram chunga meitei omzong zong te Manipur thon let vengal ni se ti in an rel Mizoram chunga meitei omzong zong te mingles address le anna thom hun te hi MSU general headquarters chuan akol vek to ti meeting a report ani bokani khati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni e